Whawhela i atu le atu no upele ile, mafuta mai le nei a fiafi. Na tulava o lo soi fo manuia, e le ngata i tupu ma efa pe fol pa ia lau whainga ruenga. Whamawina le ngang whaafitai ina ua tātou wheilo i fo i lungo peanunga ngalo le ea, i le tautua le nei wha wau, ia wā lava niso por kalame whaatulangaina, mō lau mai mwanga. O le whapoponga nei o le tātou kalame o le Lauao Sinasina. E le to te nama laina, e le to tau whaamtareina fo ia wale mai mo mai o le tātou tuno. O le nei lava por kalama. O lo o fesilingi ai, au mai ai le to wha fina ngalo. O nei o tautua amo tātou mātua. La tau sanga lulue le ngata le malo, le kānesia, whapefo tautua ino nuu mafio anga. A wala la tau wha ia o le awhai lea ma whetuta i ala. Tupulanga whaia ia e meisa o soi whanga o lo tātou tuno. O le me moni lava. Ia o le fuata lava malona lou, o le taimi lava malona suinga. Tau fo ila lātou whaasoa mai, wā e le tutusa, taimi o lo lātou soifuanga, ia ma le tautanu fou a tātou iai le nei mai tau. Fia lava e whaalau loa mo le sila fia le malo le tātou torou, ia o le tautua le tātou kampania le tisan, wā fwai o na maua le nei pol kalama, ma moli o atu tono maota malawa. A silan fia mwhaafitai, ia ua maua le avanoa, ia ua levan tau sa ili se avanoa i le fionga tavui. Ia o se tasi o tina ua ilonga lana tautua, i to tono lo tātou te roo. A tono hufo i to tele i lātou te manatua ma lātou sila fia, le fionga tavui ani lau mea. Lea ua malolo fo i mai ni so ngāruenga. Ia ai le ngalo le nei tina, i lana au nanga i le mata ngāruenga o leo, ia maniso whala tonga o lo tautua i lo tātou te roo. Au si mai al mai moa i le whaapoponga o tātou kalama lea fiafi ia lau fionga tavui sauno ia whaafela isi o tātou o tunuu le kāle sia ia msa moa whaafonga me se paanga le tātou televisi i ona tala mea whaasolo i le tā whaatala noanga malangang whaalolo mai lo whaftai tapuala whaftai tele mo rene ia wanoa e te whatalo whatu le mautele o Samoa au mai ana tupu se i o lava i le pite siri o na la titi i o au le mwhai ona ta watu o tō swafa, a o sila fia lava le mamalu tele lau sunga fa pia foile. Le mamalu tele le kalesia, ma le TV2, sa o mata mai lava nepo kalame. O te whaftea, foi fatalo fatu le mamalu tau ofisa, sa puana. Ia fatalo fatu le lau tele o le atunu i tinam tamai tai. Ai mai se foi, le matanga luenga leo, fatpui. E le ngalo lava ia outo. Adiela ma lo whaftai ia lau fionga tavui ia si whaia se tala ia wai o le tōtele lava wala tō lau sila fia lau fionga ma le tūlanga o iai le ngā ruenga ma le tautua e tā fo ia i tua e amata mai o e tau mana tua ia na iau tua a ia e mai se fo io o le fioanga ia po fe fo i le fioanga na soi fua e ai lau fionga ia mata faso solo mai ai si tatou whaalongolongo ia i nai talabari e fo i o le soifuanga o lau fionga malenga nga whaaloano aftai ole ia o lo tama o eti o nga po eti George Edward Eves o lona sama o Britania a o lona tina o tama o tau lapu i taua a whemata tunu mafono ta elenga lo mai tuai sa napu sa fata o lo grandmother na great grandmother a lana tama la tau lapu i taua a lapu tu i le taua o ira na e whana wolo tama sa nofo de li Betania le ala ye eti o eti la na whaipui a tulio manu ia o tulio manu o le valasin so ai malangi i vai tapu whapopo le ngolon tina ia vai tapu mai le o sa paitea toi ma vini ainga sa ri mai ava ia ma ainga sa mo le oi yo o ngali nei o la o sa fa vai a vele la o nei sa fa vai le o mai a vele o lo tamafo e mo tina sa mulmuliane faya o me toi faya o ngai a vele ma mau le tofi o le pule a onga Samoa ya eti ma so no foi le malifa le leto soifuani ai avele ela yo sa maso ola ai avele
sa o pule o ida ya vele o lai titi yo fe e ngola au fe ola mai na wasi tia mai mata o malifa ina wa ve eti ma pule o nga Samoa ia na ala mata ola mai malifa mata ola o nga fai fe au yo edu tapeni so oile ma faulalo malia ia na le aile so oile malia o nga Society Protestant Church sa fa pia na youth da ta ilo tama au talabu le youth group ala ngale Protestant Church lo tu fo ile pa lang ya so ya mato ola male ina malifa until tau sanga afi sari masefu na uti e papa uti fa se il matama fam talanga la ya tia ulava ya wa to se fulu mato +1 adopted eto a ono ai tama ai lima tene o aulo na fitu o ti lo tama going back to my history o ti lo tama la te prima tu o no tau sanga sa o wa o ngale poto lo tama o no te fefe la o faya o ngale yo il prima one o prima tu o le o ngale fefe lo vasenga no wa onga le melana le tamana tuelo tama o wa onga malo mafofa le stau sanga ya te to ya onga fo le potua onga lo tama ya o mafofa nga la titia o fiulo tama fiulo so matue mateola e fia fefilo fa ya ya ai te wo maliu ai le utele ya lu prima 3 e wo matue ne la o fitu tau sanga walu le prima 3 no walu alea o te alu malo mafofau ile fa matalanga fa le tua na ito posenai ile aso na mario lo tama macho o lima o ai fine na le fa tua lo lima ma o males mai ta ile light fai mai au lo tio yo ai sia langa lo pisa ma te fio vai pa la motu ai lalo papa fa mai na ito la lo fai taulan tusi pisa te le oto le upolana le ia tia all the time when I went to prima 3 no fa pela okay to sa foi papa io to ia lo foi lana potu le watu wa le wa io oti o maliu te le lo oti ia to sa papa o le mela potu o mato to yo vai lima mato mai le uma sava vali mai vai lima e malifa uma mato uma to se fu wai ulana mato tuanga ne matua le foma Lancelot walu fit tene matua walu New Zealand sa fenga luenga sa onga St Mary's lana na o maliule stene sa onga foi St Mary's tene matua malese tama o ma New Zealand onga foi fa foma is also a doctor and woman to foma so ele malese tama na halu scorsipi sped via so ele malese tene na halu foi foma because I'm talking about myself. I won't talk about themselves. To go back like the prima 3, while every morning that it was our papa. Prima 3, what I was saying was food to lot of sanga. I ought to lolo solo Elaine. Oina, whatever. I tang you, Malutina. O Latuleo, Pimala, Form 1. O ratu lo fai lutina ama tange afa mai lutina o ti ileng le to sau ai o ta ya le mela ye papa papelo le ala o tento e le to sau papa o mai lutina o le anga fa longo le tala mali o Yesu na matu pa penale na tulo ma fo tala ne lutina matua wo form 1 wo global sotama so ole po tangi lo tangi po ato malama ta masela me fula yo mata alula tof sa mi down form 2 suenga
So enga foi le dus pasile senga ono senga valu le ta une senga valu pasile so enga a mai o maka o te au Koriso Samoa alva temina sa fasala la nga la mosa o la talia tene i le un moenga tau sanga na lima ivo o mātou lane o au wharue o au te alu korisi le pasi o korisi te mina le whaitau wanga po ai o korisi ai whamairo tina le ai e o lue le moenga a o li neta le o korisi lo uso le pita ai whamairo malo tina o li neta o tuli male a o korisi ui o tuli teine whaavale valea tele ai sea o maua o ula tuli lo male a onga se senga friends ma o lo ma onga lo mo to sfu tasi ma to tene na mo tala ina tama ta ilo nga fo iyo if I recall o Rita Hanipale o Tau Waru Sia o Cecilia Marina o Tuitofa lea Trimleli Whanu o wao o le neta o fo ilangi vavai o lua i pou vavai whanau uma vavai wa ave umai o ia mai si tene te wangaru ia te mai si tene na amatalo mo mai o ma tene le a mosa la fino a mosa fea wai te la mato tus futas ia o te alu o te le fialu al Koriso Samoa ia wa aila la umena fai ia o maone o toi fai polo tina ile fefe au la mosa fai polo lo tina matau o atikeri o lo San Francisco ngalulu ai mo lo inala wa vanoa o te sola ma vai mateno futu ma o le fale o soloima matofi i malua ia ioi o fe te malona fai o ngai malua ia na tanga tu asia na atola fala ta se ale of tu ai o le tele ofu le vai lima o sau le pasi o sau le pasi tu ale onga o sau o sa o Koriso Samoa te le lo po a una nu sa fai termina la pang o na wa sa wa lu ta Koriso Samoa ta malo Mr. Gordon o fai a Mr. Gordon o a ulo te sau famol molo o ule e pasi au e sila onga la te alu ave ya ulo tina ona wo ti lo tama vai le leva no ti lo tama le tuata atuata foi se me feel sorry te paro tia mai u la no ngoa tang lo ta ya su tama lo la mo lo ngoa mai ia a e mai kwata le la sa e lo la o te le to ya rula onga le moenga na se uso le walo ya o lo uso lai o ai le fiesta o la fiesta kapi o lo uso na se ama ua she's a very nice girl. Ma te fialo fania. It's my passion. She loves sports. It's alo la kapi e nofo i vai i sale mo le fana wa vai la kapi mai nga de tene. O la tele fialo vai o le la vai sa lo ma fo le ngata la lo walu Korisi. Lo ma fo lo tina le walu ne afa fe la o lo tam fai va vai la va. Ia so lo au ngalo Korisi a fifth la ons fu wa ngalo Korisi ta silo tau sanga lo moenga ta vui a le se atu sa no o la le uto sia la uto wale o malanga se uto ai ma futa mal fisia le walu lo tina no fo amato sa ye lo tau songa e no ya ti pesa sa o ngai atau Roma fo mai atau Roma fai poipo va ya mato ia malo to ngane la le fo mai wo fo mai la wo fo mai yo so mato ana ia mato te e vai mato ai le mana lo tina tau sanga yo no lua o lai ha o mato siva Koriso Samoa la tuto tasin malo la tuta malo le ngia tuki le vai le malayo Korisi mai en lo tina la fa mai le fi vai ya we I couldn't believe my ears because lo tina le America ele mastala fai mai mo ia lo tina alu fa e po no ngoa alu tuki sa ta mo lo tina mo o tu e lunga wala o lo uso mo tu ngane to cholu mo te o ngo mo Koriso Samoa o mai lo sa mama ai la sa wol tu ia wa mana tu na o mato umane to anga fai mato me o le talan mato tina vai
to anga fe to mea onga walu papa ele se fa mo e a wa o fa mo e to anga la ia ma le si mea o tato to tasi le tuli o matu o langa o taia uma mauti le i o le onga oi mauti ala po le tale a fo le fa sa ele matu po vi se tulo e mauti a wo e tau susul po pau na me matu te vai mauti le vai ni lauti po ni kofe po na koko Samoa la mori mal susul yo susul po matu mena fai e tala la fo fa matu feala e tale lima o vela le susu te mi fo lana na la o man sa un la unga no fo ila lo fai ta talo matu ai fai e mama le lotu ai ngalo ya mama le tai mile ya o me to me le fai e tu mama to fo nga fa tani wifi bai au ne fa so fo nga se mo le lotu tu ma to fa la lo ma to bai la ta talo si lo mo tu a fa mo le mo lu ma to fo na amen ya le lotu ma fe ala e mama au popula e mama ui fa mai ui yo mai lo kisi ai lo ya kisi mantua ai o mana utu ma to fa su ma to la Fai malanche le Lauao. E lanche falifu. E lanche motele e falawa. Batsiva. O le se papa. O tu pe mo mal malo ma sintaitas. Tu pe na to se mato. Mai tele to tongi mato a onga. Ai lan e to ngani o tina to anga fa fa to anga. O ka se tele fa to anga. So we have falifu in the morning. A feel of a style el ma oi. O la festival la le mal fam su le termo oi ya ula vai e fatali mai o fo ia la ila to san wisi of si amo mal peanut pizza e ai la ya me na ai la to me ia Fesu ya ilo ina o lo fesu ya ina ya te fia la fa pe al ma to anga voi vai ya le to ai le lo le o le ai man va henga le yo o le o langa na le sai ya e o ma to tu e fa pena na wo wai o male o ngale al mala onga le hat e pela o la vai ina o mo la wa onga e Congregational Samoa ia on saulo lo sistema o wa o to ya lo tina wa saulo tina no mai lo le onga lu au fanga ma tau o ia ale wa saulo o so le e ave o ma le mai te in New Zealand o fa telefiano fa mai sau ele ma faina na lo no fona o lo e mama le tua ia no walu ale ai sa mo ia tapu ala telefia New Zealand ai no wa na abela ba lo so le lo to lo fa e fa me alantala e se va io no ate pa ia wa fa tani mama ia no walu ale ma o lo so le lo to le o fenga luenga tau sanga no toru no walu ai New Zealand ono toru mo lo ngaluenga o le mela na tu mai e tia o le ala o mea fai tau lotu fue tabeti ala o mea fai pe matua ai la le aso na o sawa in mato ainga I think I was only 15 no saw mate wole le ma sister male nan kamala sister mother Ann e ma sania tu wole lotu vai lima ma tu ave e fungala o mato frasa o e tete na me o auton alo fai ai kenga ia fa mai fa a wole e fungala au tatu ave mamonike fa mai o ya e fa sanga vai nisi o fa vai pole fua na tatu o e fungala au ya mata ma tu ore fai lo mat fai nga o mata ena o lo sanga la le sia so so la mai le wila alo o so matua o ya el fa o te sawe e asi mata en mo ta fa o ya mata en mai no sa i pususu e se fo susu mata en ma meu mamasi ai ma o le leo o kale vai fenga leo o que leo o te mai fa o lo ngoa fa o mele fite no foi a vele e lo ena sau le wila ele se longo o fa que le lo mai fa alu o fa a termina te le e o te mele o te tilo o ka se au le leo o le polo o la o fu leo o fa pelo I'd like to be like him but I'm a girl how can I be there o le merana o walu lusila o
la le fa tsa la pas o wa ya tu sa va le tama ma tene le la petrol to is back malo memory la so le oh this is my to va to nga wenga le yeah this is what I want to be o walulua o suenga leo ta vuia le mana ia le vaenga le wo ye o le sa tau fa matala mai la wo fionga lo fale atu kolis ye kolis Samoa ye wa te lo temna sa fa Samoa oi aiwa sal fa ngo fiona so ta ya tu aya temila na pan wala wo mo wasina nanu from form 2 from Miss House matofeaonga because we were in the A1 class o inala ete nanu ya mo nanu but ngai me foi ngai selangang wal pala ni mo selungang but it was very good because o nanu Samoa ale nanu wal pala ni mang Samoa fo le wo le ngali o falongo ele mo ya la yolo mai ele lo supela ele supela do le mini ya lela tu lo kuriso Samoa fa sala e tu lo wa tonu English all the time. Or the English teacher, the malo apotoa. I was in the A1 class. Hello, lakule mwenga, lakule lo seme, lakwalu A1 class form 4. No minko yale matamati popotoa. Oisita mati na matu wasenga. Na matu wasenga le Iwo fi amata yale na le mai nanu. If I'm wrong, my girlfriend will say, I say, ole say it de upo. Oh, okay, say it. Va pena for ya. A falon ko stela ngang watch. Nga stela ve pe. Ya wa je va to no listen. Yo ole le ya nanu. Fa ya onga. Ele va matamaiti kolis. They were 100% excellent. O kalimana na yo fa ya onga. Al fa ya fo ye malama ta Samoa uma fa pe mai any questions from you fa ata dia fa onga sila even if you just fa pe atu ola le winga le upulele dance ba fa the geography la le winga what do you mean by dance fa pe malo very good alelo la wa kakolonga le la winga le dance ai fa ya la malo eta pe ale fe so no fa me wala la fa mo matu esel matu popotso he is talking to an empty room because we are so brainy oka ya na fa ya lo ta hurry up and ask any question about this word and that kinga lo fa ya ole eu foi lá mo meta sai nisi esse foi malmana e fa mamalam chemistry biology physics what la to pick and choose with class facilitator right ayo na me ta telelo what mala mai le me yo ole ana me la ji le te no fo ma tau te me nei ata fa lo ki sa ta me titi fa vai le bien na solvent na dangerous ammonia fa ba ui fa ngai lo fa ya ma ko ele ya lo down sa wal le best college sa ye se termina no o il fa salanga detention ha le fa salanga le hao ai ma so detention banga na ele aso na ma watu malo tuanga le wati mo le aso na ma watu le afifi ma ofua onga lango ma fa ma o lauta amu te tele ma fatoa ya le ma mai mo ma o el prefect fa ma you are half uniform wala olo ofu tele nga ala chop life ala wala malo pena fa la so tuangan fa ma o ma half uniform no fatule because it's raining. Remember it's inside the ground. It's raining and we can't even wear uniform. For my, no, you are still. They lola al memali. Avia mangole lis. At the ma lola lena sauti chilo, Mr. Lorman, sauti chilo po ko nga fasalang. Amato mena 5 you. Ave tuta malo for my. Silunga for my. What was you wearing? What was that you were wearing to school this morning? Did you have a yellow top or just an orange, whatever? I was wearing my orange top because it was raining and I covered myself with lava. I had my uniform, the orange one, inside my bag. I don't want to wet it, for my, go home.
Fa vale kai ngafai. It's me and my brother. I'm like, where's your brother? Over there. I'm like, you two, go home. Yeah, I'm my love. We'll go home. Whatever I'm going to detention. No more wing. And I am assessing my detention. Really, detention now. Or okay, find me a man. It's a game you so busy with the Lauao. She's speaking in Samoa. I'm singing a Samoan song. Ikaw basa yan sa ngale vai. Yo ese malmana yo na. So ifwa o ina. Matu taun matu ngala na yai. Fa vai na matu no oti matama. To se fulu matu e uma. Ia mana tama ti foi ngalo tama me sa fata ma ngalo tina me sa vai. Afa peto se fulu matu. Pana mo ile mal tamale vai totas. Es futas foi talo de po. Es funtas la mo es le pero a facili se sul mat to ngane pa es funtas fu talo pa me mana bi mama fai sa o fa fitai le tua you can just say fa fitai su o la mai de nei te uma amede uma ale fa peta talo ala te mana tu de su to ngane la na su to na o mali o ya gala head o le na fai me mali mo lans pito e queen pito e na o tule na fa mai Yesu lofa mai a mama fa manuela na la usisu umma ma to wa mo kade a te krimen makki ga ma kwala ko fingi te lo la oi ola la usisu ina na fa manuia na ma to lai le o te fa tu ele valele lo fo le tu fa fo mama ola usisu ina su umma ye mama ma to ofu su ye mama ofu masiofu masiofu vai volo tina fine na masiofu na la tola la vai su pure tasi o sifi pure tasi au lele o fitaui ma tunu mari to pasala masina le kenya na e watu na macho falo te vai wa matua te vai watu yes se fa mane macho ofuna and that's where we get money tu pena e macho te yo Bato singo mato me umana e male alofa le tu te lo istangata ma te e botu tu e batu me alofa e batu lo tina wa to tele ne tamati awaru tamalo ati to vui ina wa ta pena la e malanga i nyusina sa fengo fie lo tina ona e wi lava o le salu nga wenga mali fafo tu o to e pe o le la mama o to ale me o la e se tu io ele fengo fie fo ia o no walu le va alalo o le matua no walu tangi lo tina mo tangi fo o la upana no fai lo tina mama o te to sawa tausi oi o ya le wala ni na wan am fai atu te le fia hal ai fusi o lo tina mai alu so ngalu wenga su e mai ayo se me fa file mo alu su ta ngalu ga mai ta tupe o galo te lo la meno ma tu le tala le lo tina mo lo ngalu wenga mo lo ngalu mo e mo wala o se la mo tu pauni o le fale tupe o tang loa ave esele lus fu pauni e mai nei sa mo e lo tina Mawas aya ia mala utusi afa fo sa utusi te tanga fo mo no se tu peto e mai mala tala I am coming back ia no o ida o lo si fai po yo was a prince al matsangi mai tu ia le pata mafanga loa ia awala to fo mai tile sa mo sa sip ia to wa ngai o sa tpuala Sauro leo tile mau mai fai pipo la tulo tina le fai ponga fai pipo ya pepe no kise malilia o mala mo mai mama amamul muli mai ia le ala no foi ya o tele to fia lu se me ana tau sila fa longa le ote a fiu al tatale kulele la lo fai ma vele mal pu fa io ia so ai lo le mala unga luenga a fe sila uno iva ina ua pala aulia o fai matamai sai leo o fa longo lo le fa sala la mo tu mai o lo mai le tanga ngale a tanga fa ele na ve ma puli mo ono
Rafionga mo ono. Era mo volta vedi mo pelo o merelo. Na mana tua mo ono. Awa I tausanga I e torsfulu lua na au na ile malo ia wala tu ofisa leo. Mai le tausanga e ono iwa se yo le fitse fulu. Sa o a mata mai lava le ile o le me va tu panta watch house o le beat la o nai a mata ile leo. Ai a mata ina basics na. E te alu e si solo e voi ia a onga fai wana matoa onga umaya ono masina matoa onga malole na sa le ofiso sa le bailifi van for det to nge tu sai ona sai nei fa fita au light ia wa mai lo ava ai tupe bank ya so uma tupe ona is tupe moi vai fa le to no e malona na sa le traffic e bank wa fu ya so uma tupe sai ele le ava no tu mai le treasury do official le e bank tu la tu pata le fa ona e o le limas fu wafe to su wafe tupe de aso pe ala seneta vale e te fiu fa pale te fiu wa le pale e o tupe na le e fai le traffic o malolo na a mataloa una ave lunga le ma o matene sa tine o ya Anna Schmidt la o le chief accountant o le assistant sama le fia ona matele yo mai fai ngalu na ma fio fai ngalu fa le ya ai etele famtalanga kom sina fama ya mato e alo falta maro e mato foi le va tu an mato fine etele ana popo e fama mato ai se e na ma fai le nga luanga ile tabilale mai le fitu tasi ile ivalua luas fumo tu tausa o ya il mele ai tasi alto ton o ton ya satin pasi la satini pasila usatin sinia pasila ula fuspa umala ia o totonga tas awa foi foto amul muliane si ti tulang se longa si ti lo tulang fta si lo tong yo o tonga no ia o tonga satin ni temina e tele popolitele la wala o tonga satin ma lesi me ia te o awa yo te fi nga wenga o tele mo i ni tamani but se lo fi nga wenga o lo fi halu e soani tangata mai le ta usanga lus fulmo tu po to tonu i ele tasi sa mo wenga na fight wa fa ma vai ne le il sine le na ma tolua ona o nga lua le na o fai uma responsibility a chief accountant ma tas alto ton ele ai fo se higher duties allowance fato mau ala o higher duties allowance no sa palang la le sa lo fe au mai ya tala no lo le mal administrator terminal administrator sani justa ia tala no lo fa mai ia e ta na mo sa higher duties allowance ina lo terminal na o wa tau sanga fitu ono le na pasila usati ai o le valutas I promote I luta I ele todo ya na vai na vea as I said pero no fai tu o te va ai la vai ele ali o ia e fai ya me uma o ia e pule a tu no la e al tem ia e ai la tem na le vale na o le vale se fulu ma le vale uno sa a mi mai ia o sani justa mati mani ala sui Komiti o le la avea o fa superintendent la silo tulanga avea tu sivi wa o fa ma wa tu malo sai ala avela o ave fa superintendent tu sivi ia temilana ele isu ela sa sini ele isu fo ela fuspa mala manoa e fa mo lunga la uloto o tele mana o ni to finga vave te mana isu e bela usu enga ia o pasi ia loa ia lava o una o pasi ato toa ele se me nga se tasi le leo manto fo ele mele na tupu mai o sa tu mu filofi ti mani latu ai no fo le Komiti leo ele ia no Komiti o le overall commander e no fo le nga tele na matafa yui fai ole ai ola tunu ne te ua tupu mai se me o
whai e ele tonu, a ti mani fo te leo le tō wha. La mena o ia, ina lele ia mea uma. Ia tatu sawe le titine ia, but it was all right now. I hope. Lele ia mea uma. Whaafoi lele ia ti mani, whabatala ia, le mele mana na oai, e o ai, e toi o mai e lato whanua. Ai ono sae mai lawa se, tau mawhai le mele, tau mawhai ele. Le whainga le sa whai ele ngā luenga le tanga luenga. Io na le o ele io ele ai ama tu mea la pa wala me o tau ia vai tu la fono i soli la pa wana ma tu mta fai o le vai o tu la fono o isi mea uma ele fai ma tu me ma lo fa tai le tu no la wai fa fonga ile mo li mau ma le fa soa mata go fi ta ma ai nga le fionga ta vo ile vai nga mo ele fa mo e tu li tau ma ile vai e so fo se fa au pe se tato fa lo longo e se le taua le ua fa fonga i lo soifo mai ia mal fa solo mai le lala i le sila vela vetele le o le matanga luenga o nga lue matau tuai fa fta ia tu tua le tisan fa fta fo ile le vano le fionga tavo ai tu li tau mai le vai sofo e fa wa waila na por kalama o le Lauao Sinasina manutelina la fa so so ngal nefias to fa soifo Perfect design. Too easy. For any occasion, we have the supplies. The one-stop shop is before your eyes. No one else has the range like SOS. Save big time now. Porch umbrellas reduced by 20%. Folding beds, unbeatable value. Stock up on towels at little cost. And SOS have products you can hire. No one else makes it special like SOS. Up on a wine and bubble, body wet like river, baby splash. Body wet up, wet girl, where the man them prefer. Drip drop on a wine and bubble, body wet like river, baby splash. What you call that sauce? Kinda wine make man what he cause. Cause them want me single, them man want to mingle. Where you are, lose this, want to taste some sweet